Jedna takva osoba koja uživa u svom poslu je nazvala svoju izložbu, jer je slikar šećeru. Ima tu sreću da je u Crvenki, gde je fabrika šećera. Uostalom, upoznajte se sa njenim slikama. I ovo je šećer. Ovo je šećer. I sve ovo je šećer. A ovo je slika od šećera. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever. A zašto smo mi zapravo danas ovde? Danas smo u šećerani zato što je moja mama radila ovde, a moj tata je radio tamo u onom pogonu. Cijelo moje detinjstvo je vezano upravo za ovaj ovde prostor koji me inspirisao, kad malo bolje razmislim, da radim sve ovo što radim danas. A ovo ovde, to je jedna kapija koja me dočekivala u mom detinjstvu, kroz koju sam prolazila i dolazila kod mame u trenucima kad nije imao ko da me čuva. Pa ja pokušavam taj šećer da ukratim ceo život kroz razne faze životne. Taj šećer na neki način je i finansirao moje školovanje. Tako da se provlačio ceo život kroz moj život, kroz moje delovanje i na neki način sam bila morala da uradim ovaj ciklus i eto za ovih 10 godina od kad pokušavam da napravim, da vidim da li taj eksperiment može uopšte da se realizuje i ta tehnologija rezultiralo je ovim poslednjim ciklusom koji sam ja radila, zove se upravo šećer. Da li je život u Crvenki sladak? Pa sladak je zahvaljujući ljudima slatkim koji žive ovde i koji nas inspirišu i motivišu da se vraćamo i da smo ovde. A sve ovo ja ne bih uradila da nije mojih dragih ljudi, porodice, mog supruga i sinova.